Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биздин каналдын катталуучулары, саламатсыздарбы? 12 сентябрь 2022 жыл банктарды билип беребиз. Доллар 81 сом 20 тыйын, евро 82 сом 30 тыйын, рубль 1 сом 32 тыйын. Финанс Кредит банк. Эко Исламик банк, доллар 81 сом 50 тыйын, евро 82 сом, рубль 1 сом 32 жарым тыйын. Айыл банк, доллар 82, евро 82 сом 70 тыйын, рубль 1 сом 32 тыйын. Сатуу 1 сом 38 тыйын рубль. Айыл банк. Бакай банк, доллар 83, рубль 1 сом 32 жарым тыйын, евро 83 сом. Капитал банк, доллар 81 сом 50 тыйын, евро 82 сом, рубль 1 сом 32 тыйын. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Банк байтүшүм. Доллар 82 сом 50 тыйын, евро 83 сом, рубль 1 сом 30 тыйын, сатуу 1 сом 37 тыйын рубль. Лайк басканды унутпаңыздар, достор.